الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جهشنا أصل بستشارش أصولة أهل السنة والجماعة قتي والإيمان قول وعمل. عندك إيمانا قوتي قوتنا وهروصا كريارا يزيد إيمان زيدت بيتن هندي جارا وينقص وهندي جارا جي كيمت بيتن إيمانا مروفي كما جاء في الخبر. قوتي هروكي هاتت خبري دا ما خان بيت مصطلح حديث دا ممكن خبر بيتا قوتن بو أخفنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام، بو يا صحابي بو يا تابعي بجواب بحسب أخفنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام. وحديثك الصحيحة بشن أكمل المؤمنين إيمانا، يعني إيمان دار إيمان ويش همية كاملتر أحسنهم خلقا أو يكو أخلاق ويش همية جوانتر بيتن. معنوه أبد شيء أكر قلت أكمل المؤمنين إيمانا، معنوه يهي إيمانوينا كامل، يهي كم يهي نيفيا يهي زيدة. معنوه أبد دليل كو إيمان كم بيتن وزيدة جد بيتن. وكهاتي إسحاق بن هاني اتمسائل خدا بدقو هزيتن اشكيست إمام أحمد بشن أدركنا الناس. إمام أحمد بشن يشنع علماء بريخو وهم يقولون أوانا تقوتي الإيمان قول وعمل. إيمان قوتنا وكريارجي يزيد وينقص زيدت بيتو كيمت بيتن ونية صادقة وإيمان أن يتكو درستجي. وهذا هو مذهب السلف. قلت أبايا مذهب سلف في أمتي صحابي وتابعي وتابعي تابعة وزانات في أمتي سرفيت شوي كو إيمان قوتن وكريارة زيدت بيتن وكيم جيد بيتن. بس يارش إمام أحمد هتكرن رضي الله عنه قلت باشا إيمان كيمت بيت؟ قلت نعم كيمت بيت حتى لا يبقى منه شيء، حتى ولتتن دجا تشجنا منتن إيمان تشج إيماننا منتن. إذن إيمان زيدت بيت وكيم بيت؟ جلي دليل ما يتسر بيش عندهن إيش وانا قلتنا خذ تعالى وكيل بيشنو وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا يعني دا أفشان دهن إيمان دارا زيادة لبكت. معناه اگر ایمان زیاده نببا بچه خود دا بیت ایمان آن داد زیاده لبکت، معناه ایمان زیاده بیتن. هر واسه هایکش دلیل دی خود تعالى بیشتن و اذا ما انزلت سورة قلت وقت سورة بیت خاله فمنهم من يقول بجشوانا يتهيد بجن أيكم زادته هذه إيمانا. قلت بسيارة قلت كان باشه في سورة إيمانا كيش هوا زيادة ليكر، إيمانا كيش هوا زيادة ليكر. قلت فأما الذين آمنوا هندك أو نويت إيمان هاي فزادتهم إيمانا. دي أف سورة شنيت تأخر إيمانا وان زيادة ليكت وهم يستبشرون ومزقيني دانا يكودو. بجاء ابن كثير تفسير خدت بيجيتا بشنو هذه الآية أف آية هني من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. بشتافش مظنترين دليل يكو إيمان زيادة بيتو كيمت بيتم كما هو مذهب أكثر السلف والخلف. قلت وكي أفشاندها مذهب برابط السلف وخلفت في أمتها من أئمة العلم وحتى بشنو وحكى الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. تفسير خدا ابن كثير بشن بترش ايكيش علماء إجماع السلف چنده نقل كري همو ايكدانگي زانايا همية وهميد بشن زانايا سلفت في أمته هميد بشن إيمان زيادت بيتو كيامت بيتن. هروسا بخاري ومسلم تخريجت كان صحيحة خدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديثة كده قوتا جنكا قلت ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلت من نديت يا بتر الشوان كسايت كو دين وعقل وان يكيم بشين ظلامك السرخو ويزيرك بسر دابا كسوا كيوان نشد ظلامي بسر دابا بس جنكا
و پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی چند ها گوته جنکا گوته ما چوا دین ما و عقل ما ناقصه طبعا ده کس بتیانه شبهه بو اسلاماتی بس و نه گمانه که و نه کم کرنه بو جنه وقتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی دین و عقل جنکای کیمه دیار کرد کابو چی گوت اما عقل گوتی هنده که جنه گلی جارا تشتی زیج بیرد کتن اش بر هنده اگر هاتو تو بی صح که وقت شهدهی دن خود تعالی قلت فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعني ظلامي دبيتن ودجن حكمت جي ديار قلت أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت أجر أيك شوانا جبير كر نظاني ديادي إنت بيري أجر دوبن دشين شهداء كاسا بدن أبس ناحية عقلي با أما دين بوش دينوان ناقصة دينوان ناقصة پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم گوته مانه اوه وقت جن کیویتت بنویجه یا دنا روژیات گیرتو ننویجت کرد اپا اوه دینوی ناقصتر لیات یکی شیه ظلامی معنوی کمتر ظلامی نویجت کرد کمتر شوی روژیات گیریتن جبر هنده گوته دینوان جی نقصانیت کیویتت دا امام نووي بيشن فيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه بيشن في حديثها الدليل يتده هاي کو ایمان زیادت بیتو کمت بیتن بوچه چونکه اگر هم ایمان جنکی وقت ایمان هی ایمان هب خو یا درست با نزیده با نکیم با ند گوته دینوان کیمه ند گوته دینوان کیمه هندی که ایمان هب چنده بخوب که قاعده ایمان اقرار بدلی تو بدل خودان پیدان بکی که خوده هی و هر واسه نطق ازمانی اب ازمان خود بیجی و هر واسه کار و کریارن دست و پی و جوارح ده اوه ایمانه یا درست اوه هنه و ویشوازی هنه اگر تو بیسح که طائفه و فرقه کن ناف بسرمان دا پیدا بوی چند گوتنه که وانه تی سر ایمانه بونو مونه جهمی مایه تی جهمید بیشن ایمان ابتن نیاسینا دلیه یعنی اوه تو خوده دل خوده بنیاسی بزانی خوده تیره هیه و کفر اوه تو خود دل خدا ننیاسی و دل خدا اعتقادات اوه نبید که خود خوده اوه کفره یعنی او وچنده ات بیشن ایمان چه علاقت عملی ونینه چه پیواندی ازمانی ونینه یا مهم تا دل خدا گود خوده هی اوه تو بارداری بجاد سر وچنده علماء جهمی اتباع جهمی و اروسا دیولان کتوانا ابچه ملزم کردن گوته مادم هین بجن ایمان بس نیاسینا خود دلیه کارو کریا را دوشتا خلاص شد بین نه هنگی ویت هین بجن ابلیس جی ایمان داره ویتی نو بجن چوا ابلیس گوت قال ربی ساکه انظرنی الى یوم یبعثون یعنی ای ربی من دلی خدا زانی گوته من بهله حتی رجا قیامته اگر دل خود دام پیدا نکرد که رب کی های و مثلا لچه ویدا خازی جی کردن اذن ویره گوته ویتیم بجن ابلیس باور داره اگه ایمان بس دل بیتن هر واسه گوته بدویه هین بجن فرعون ایمان داره چونکی فرعون جی دل خود زانی خوده های اعترافت کرد يعني وكي خدا تعالى قلت وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يعني نفس خدا يقينها بكو خدا يكي هي دل خدا زاني اذا وقتی که دل اعترافت کرد که خدا یکی هی به تو بجی ایمان داره اگر دیو گوتن وانا بیتن هنگی شویره و اگر ایک ایمان دل خدا بین پشنگی زنا بکرد شرکه بکرد کفریا بکرد چه ضرر نینه کارو کریاره که به خود کرد یا مهم دلیل ایمان داره اذا نبا گوتن که باطله اوش به سر و برترین تعریف های هات گوتن با ایمانی چون که اگر به شکلی بیتن همه چه بیت کس خلاص نبیتن ایلا ملحده که صریح نبیت هنده دیتر بجنه الکرامیه بجن هنده که ایمانه ازمانیه یعنی بونمونه تو به ازمان خوب بجی از باردارم من باریه های بخوده تو ایمان داری و ایمان تیه های هست که دل خدا بلای دروین جی بیتن دل خدا بلا کفری جی و شیریتن باری چه جی نبیتن مادم به ازمان خود گود خلاص اوه جی گوتن اکا باطله هر واسه شوان فرقه بجنه ماتوریدیه و اشاعره
اشعری و ماترودی اود بشن هنديك ايمانه مجرد تصديق الدليل تو بواري بيني حتى اگر تو ازماني نبيجيش حتى اگر تو ازماني نبيجيجي هنگی هر تو ایمانداری مادم دل خدا تا تصدیق کریه و تا باور کریه که خدایی که هی جبرند شیخ الاسلام ابن تیمیه بشتن يعسر التفريق بينه وبين المعرفة بشني بزحمة ام بجين معرفة وتصديق حتى ام جي جدا بكين وكي مذهب جهمية قلت الدليل خدا بنياسي يا ما ماترودي اشعري جيت بجن الدليل خدا بنياسي فتا ايمانه هاي بلا بازمان خونه بیشتر از ایمان دارم بلا دست و پت خو کار و کریارت ایمان دارم نکرد هر ایمان هی مادم دلی گوتیه لو ماشي شيخ الاسلام چه گوت گوتی بشتن ابو حسن اشعري نصر مذهب الجهم يعني ابو حسن اشعري مذهب الجهمية يبسر خستي وتأييده ويا كري وقت تبجي إيمان تند دليدا يا بلا تب أزماني نبجيجي يا أخي لشوان طائفات بجن مرجئة الفقهاء بجن أصل إخوة أهل كوفة بجن إيمان باور كرنا بدلي وقوتنا بأزماني أما كارو كريار ديالنين هر چهار طائفات دا اگر تو صح که کار و کریا را نکند گل یعنی چه؟ یعنی بشنه تا بونمونه اگر تا ایمان اینا دل خدا و دف مرجعت الفقهاء تب ازمان خوشی گود هنگی تو چه کار و کریار بکی تأثیر الایمان تا نکده تأثیر نکده ایمان تا الجه خو و اوهنش یا الجه خو تشکل جدایه و امد بشین اواکو مذهب أهل السنة والجماعة جمهور فقهاء السر الشافعي وإمام أحمد وإمام مالك ورصد جماهير السر أفيا بدبيتو بزاني إيمان دان بيدان بدلي تو بدل خو باور بكي بأزمان خو بيجي وبدستو بيت خو تو كار بكي إيمان زيدت بيتم بخير وخيراتا وكيمت بيتم بگناها صح که تو دین مجلسك علمی رین خار دیوانه که مالک خود تعالی بصح که ایمانت برز و بلنده تو هست راحتت کی تو ده هست که هر وقت تو وان موقف تنب جاود بینی تنه پیش جاوته بینما وقت انسان که ویت غفلت دا چی تسیکو بازار کی غفلت بوشه بید صح که هست کیماتی ایمان خو گتن هست بسستاهی خود گتن ایمان زیدل بیتن و کیمت بیتن رب العالمین گوتی إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إيمان دار أون وقت ذكر خود تعالى تتقوتن دلت وانا دفلرزن ترست كفيتا تدا ترس خود تعالى وإذا تليت عليهم آياته قلت أجر آيات خود تعالى بوانا بين خاندن زادتهم إيمانا ده چليتن إيمانا وانا ده زيدا بيتن إيمانا وان ده زيدا بيتن هر صلاحاتي وقواشن غيري ايكي السلف في أمته إمام علي وغيري بيجي تقولي اگر هات و نوكا عسمان شق ببيتن واستدع رب العالمين وعرشي ببينم قلت ايمانا مش في حديث ذات لنايتا جهش بو حدك ودرجكش بلندبون وزيدبون ايمانه وصق نعتب خد تعالى هبو اذن افا عقيدة ما يا اهل السنة والجماعة في بوارياتا في شكل بيتن تو بواريه بيني برا ايمان تنه دلي فايدة ناكيتن معناه چيه قلتنا وان کسی تنه بطال بیت بید بشنته برا شر دله نه والله شر دل تنه نه تا دلیل تا باری های درسته بس بیتن تو بازمانش بیجی کارو کریاره تجی سعی کی يعرق بدخد برا الحمد لله دل من صافيه والله دلتا تهرانا کیتن بدوی کارو کریاره تجی پشتوانی الوب کن یا دلتا دا جنکه که ده متبرجه بیت یا به ستاره شر دله والله شر دلینه دل تنه تهرانا کیت بدوی کارو کریاره تجی ادگلوی دلی بنو پسند بکن اواد دلتا دا ایمان همی پیگ واگره دایه دل گوتنا پازمانی و کارو کریاره تا والحمد لله رب العالمين.